Inzara iratemamara mu gisodo cy'u Burundi kiri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu gihe bimeze gutyo rero, amakuru mashya atugezeho ku rugamba nuko imirwano ikomeye cyane hagati ya Wazalendo na AFC M23 ibiguri, aho ni muri Masisi nk'uko tugiye kubagezaho iyi nkuru yose uko yakabaye. Ibintu rero birakomeye cyane ku rugamba. Mu gihe ibiganiro bikomeje kwerekeza imbere, ubwo ndavuga ibiganiro bya Doha ndetse n'ibya Rwanda, aho Tshisekedi yamaze kuganira na Joao Lorenzo, tukaba dutegereje kumenya niba koko ibyatangajwe na AFC M23 ibyo umuhuzabikorwa wayo wa AFC M23 na wundi ni Colonel Nanga yari yaratangaje ko Joao Lorenzo agomba kubanza akabasobanurira niba ibiganiro bya Doha bihagaze ndetse bakabihagarika mu buryo bwemewe n'amategeko kugira ngo bakomeze mu biganiro bigomba kubera i Rwanda. Ariko bavuze ko ibiganiro byose biganisha ku mahoro bazabyitabira mu mahoro masa. Ni mu gihe abantu benshi bakomeje kunenga ibiganiro, mu gihe Tshisekedi akomeje kuvuga ibitandukanye n'ibyavugiwe muri Angola. Twese cyane rero reka tubanze tujye ku rugamba mwumve uko ibintu byifashe maginga ya. Imirwano ikaze kuri uyu wa gatatu ushize tariki ya 11 Gashyantare 2026 yahuje inyeshyamba za Wazalendo n'abarwanyi b'umutwe wa AFC M23 ahitwa Biguri, agace kera cyane gaherereye hafi ya Kalengera muri sheferi ya Bashali, teritwari ya Masisi. Nk'uko amakuru aturuka muri ako gace avuga, inyeshyamba za Wazalendo zagaba igitero ku birindiro bya AFC M23 muri axe ya Kirumbu ahagana saa 2 z'igitondo. Hakurikiyeho kurasana hakoreshejwe imbundano n'iziremereye, bituma ibikorwa by'ubuhinzi bihungabana nk'uko iyi nkuru dukesha Kivu Morning Post ibivuga. Mu mirima habereye imirwano kuva mu gitondo, ibikorwa by'ubuhinzi byahagaritswe ariko ibintu biri kumera neza. Hari hashize igihe kirekire Wazalendo batagera muri iyi zone, umutuzo wagarutse guhera saa 6. Uyu ni umuturage bavuganye n'urubuga dukesha iyi nkuru. Biravugwa ko nyuma ya saa 6 ibintu byari bitangiye gusubira mu buryo, abarwanyi ba AFC M23 bakaba bongerewe ikarengera no mu bice bihegereye ngo babungabunge umutekano. Kuva mu Kuboza Karengera no mu nkengero zayo ngo hari umutuzo urebye, usibye udukorwa tumwe na tumwe two guhungabanya umutekano. Ngira ngo rero murabyumvira neza cyane. Nyuma y'ibikomeje kugarukwaho, by'umwihariko amakuru akomeje kugenda agarukwaho mu bijyanye na diplomasi, imirwano ikaba ikomeje mu bice bitandukanye ndetse amakuru mabi akaba akomeje kugenda yiyongera, by'umwihariko amakuru ari guturuka muri Minembwe. Ngira ngo murabizi neza ko AFC M23 yakoze igikorwa cyo kunetraliza cyangwa gusenya ibikorwa byari biri ku kibuga cy'indege cya Kisangani, byatumaga habaho kugaba ibitero bitandukanye ku baturage b'Abanyamurenge, aho inzu zabo zarimburwaga ndetse n'ibindi bice bitandukanye bikagirwaho ingaruka na drones ndetse n'indege zitandukanye za Sukhoi za FARDC zagabaga ibitero mu bice bikomeye cyane byo muri Kivu y'Amajyepfo muri Minembwe. Andi makuru ababaje cyane dukura muri Minembwe nuko hari umukecuru witabye Imana nk'uko byatangajwe na Moise Nyarugabo. Yagize ati, ni ikintu kimwe gutangaza agahenge ariko ni ikindi kugakurikiza no kukubahiriza. Mu gihe kingana n'ibyumweru 2 Minembwe yaguswe n'ingabo za FARDC, ingabo z'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FDNB, ingabo z'u Burundi, abasirikare b'Abanyatanzania ndetse n'abacancuro hamwe n'umutwe wa Wazalendo bagerageje gufata Minembwe ariko ntibyabashobokera. Uyu munsi kuwa 4 tariki ya 12 Gashyantare 2026 iri huriro ry'ingabo rifite za drones n'imbunda za mortier zerekejwe ku midugudu ya Minembwe ryishe umubyeyi w'imyaka 101 witwa Elizabeth Mukuzakabano. Ifoto ye ngira ngo muri kuyibona. Drones zakomerekeje bikomeye abagore 2, Joyeuse Munyurwe Harera, umukobwa wa Pasiteri Harera, na Nyiramahoro Madame Tito Fataki. Ibi bikaba byabereye mu mudugudu wa Ilundu. Banateye ibisasu ku bitaro bya Bidegu.
Birakwiye kwibutswa ko mu minsi 3 ishize ariyo kuwa kabiri tariki ya 10, kuwa gatatu tariki ya 11 no kuwa kane tariki ya 12 Gashyantare 2026 imidugudu ya Kalingi, Bidegu, Rubemba, Kalongi, Mukoko, Irundu yarashwe ibisasu buri mudugudu inshuro nyinshi ku munsi. Mu gihe bwana Felix Tshisekedi agenda ava mu murwa mukuru ajya mu wundi yigira ngo ushaka amahoro kugeza aho ajya kuyasabira mu masengesho ari kure cyane, kandi mu gihe umuryango wa Afurika yunze ubumwe ugiye gushyirwa amaboko ya bwana Evariste Ndayishimiye, ingabo zabo n'ibikoresho byazo byica buri munsi, bikaba byica abasivile iminembwe. Mu gihe imiryango mpuzamahanga ikomeje kugenda iceceka, yaba imiryango ya societe civile yose, umuryango wa Afurika yunze ubumwe, umuryango w'abibumbye n'indi miryango bakomeje guceceka. Nkaba nandika ubutumwa ntarambirwa kugira ngo ntihazagira umuntu n'umwe uyu munsi cyangwa mu gihe kizaza uzavuga ko atarabizi. Ndongera kandi isi ikomeza kugenda ibyirengagiza, ihitamo guceceka no kurebera, kwirwanaho no guharanira kubaho. Twirwaneho, akaba ari uburenganzira, nta muntu n'umwe ushobora kutwambura ubwo burenganzira, kandi tuzakomeza kugeza dutsinze ikibi gihagarariwe n'abo bantu babiri bavuzwe haruguru. Ngira ngo rero murabyumvira neza cyane ubutumwa bwatanzwe na Moyize Nyarugaba ubwo yavugaga ku bijyanye n'umucecuru w'imyaka 101 wishwe, ndetse n'ibitero bikomeje kugabuka ku baturage b'abanyamurenge nk'uko mubyiyumviye. Andi makuru akomeye cyane, inzara iratemamara mu basoda b'u Burundi ba FDNB bari muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abasirikare b'u Burundi boherejwe mu gace ka Baraka muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo barataka inzara, bagashinja ababakuriye kuba ari bo ba nyirabayazana. Abataka inzara barimo abo muri batayo ya 11 ibarizwa mu mujyi wa Baraka, ndetse nabo mu yindi mitwe ibarizwa muri uriya mujyi wo mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Abaganiriye na Radio Republique Africaine RPA bagaragaje ko iyo bagerageje kwinubira inzara ibugarije bahabwa ibihano biremereye n'ababakuriye. Umwe mu baganiriye na kiriya gitangazamakuru yagaragaje ko batubwira ko tubarizwa mu mutwe w'inyeshyamba. Uwo musirikare yakomeje agira ati, buri musirikare aba yemerewe amagarama 200 y'umuceri ndetse n'ibishyimbo, ikirayi gito n'igitunguru, nimugoroba irasiyo iba ari amagarama 250 y'umutsima, ariko buri gihe basigarana icya kabiri cyabyo. Yunzemo ko mu gihe baba banandikiwe umugati, bandikiwe umugati n'igikoma kuri ubu batakibibona. Abasirikare b'Abarundi kandi usibye inzara banavuga ko bugarijwe n'umunaniro kubera kumara iminsi myinshi bajyanwa ku rugamba batarya. Bavuga kandi ko ugerageje gusobanuza ngo amenye icyabaye bimuviramo gukubitwa no gufungwa. Uwahaye RPA amakuru yagize ati, tuvanwa ku buyobozi umwe tukajyanwa ku wundi, umuntu wese ugaragaje ukutanyurwa arakubitwa akanoherezwa muri kasho. Abasirikare bavuga ko batajya bigera babona umuyobozi wa brigade yabo uherutse kugera i Baraka keretse yaje kubaha ibihano. Abasirikare b'u Burundi bari i Baraka bavuga ko bashengurwa cyane nuko nabakuriye bacuruza ibyo bakagenewe muri uriya mujyi. Umuvugizi w'ingabo z'u Burundi General de Brigade Gaspard Baratuza yatangaje ko yakoze iperereza ku byo bari abasirikare bavuga agasanga ari ibinyoma. Ngira ngo murabyumvira neza nk'ibisanzwe, ni Pilot News TV, mukomeze mane nanjye.